Ghana for yada mo asepa makra multimedia dwumakuo yi mu 30 years yada mo ase yen clients yada mo ase resource persons yada mo ase yen guests yada mo ase edu bia ase mo amhwe yada mo asepa 30 years as a company no it's not a joke muntia yada mo ase papa edikanfo no so ya de mutwa sapapa to ho enunti na ebedru baby edru ayensu ye wo mu yensu ye mpaye ne ani so ade hunu ne se ebeja sapapa bi ato ho na won so ewo akire no so ba o ma beto aso nti se ye ne sa ebenyini anyini umi fa sa adwene no nante na nam so nyame ehira ye Endpoint Homeopathic Clinic ebuso ya wo ye free prostate scanning any female fertility scanning mesro baby a wo bia wo hwe me utie me wo te me nka no Father's Day ese ye nya hwe amfa ma ho kra na die me ye ka che se adaroma ko endpoint na ekoye sa free prostate scanning no scan ye free lab de otua kakra na adaroma no wanya bi e de aba beso yasene e ma no so sa o check ya wudie mu hweze bibia ye kama e de ma wa na infections nso a ye ko endpoint ho a obeboa ye number no ye 0244867068 0244867068 and 0274234321. Share endpoint was printers and a shell signboard and a shell signboard. Kumasi ye chronom abuahia our Angel Educational Complex Nechi. Takrade ewo Anaji Estate Tema Committee 22 Techiman Hensa and Eziama Enzema nyina ne branches are Endpoint Homeopathic Clinic ewo nti ko nene won mo eni ensa wo so ewo apobudi mo ko hono mo a dog be show fa na say personal doctor nso enye bad o friend bro bi obejo so o me so ko nso be throw back ono ato so won madaroma ene the health tips yi ebro na wo twe edwada ne kosi fiada nti wo chena ade pachi na wase tie 5 minutes ye nche aneurysm yese eye hypertension hunsunsu aso ni bia eno so de ebeku a wunhunu wonya we moje nyugu timbede wo hu unhu nti yesre ni die mu a so obi anko check ni BP no yesre pa ayekese mema no tichu ye mema papa bi sisuje unhu di bebre na de bowura pharmacy ho ne ko check wo check na unhu a afutuo bi o ha ne de ama no ada ho so awunimu de a ede wo bekọ bra wani na ye mpenesa so we dey besere me ye chewpa ene ye dey ma ye ho ene ye do ada nyame adom ye Dr. Michael Kujo Chematen C4C specialist hospital a liver specialist ene waba anopenso oni ye ba bi di nkomo na ye bebo ye liver ne other conditions no so ehun bai dog anope am achi I man patch me that na bia boko de o nyame adaro man adwuma mu so koye o nyankopon adom e de nyame ase liver to no so e nyame adom e koye Ghana for agiatu mu ye midinchia so ema ahwefo yi na ende anape na mema eye multimedia there is a official partner as in 30 years birthday na na ye international say me join multimedia when it was 20 years wow international me menya 10 years also nya 10 years multimedia so da boa me ndwuma pa se metumi akwa bruchi akwa kobie through multimedia se metumi akwa regional branches through multimedia there I know say personally there menyamu effect that's papa 10 years wadaroma and ye hwe kwanya abrebo no efa ho ye ejuma na no krasem ne se obo ade no ebo me ene wo no nka technically se obrebo no etochima na ede yare te se bia hepatitis B emwa no adware wo moja ni mu omu ni bebia akose omo be gu ahome ewo brebo ni mu saa so ena eba te se yebeka se the female infected anopheles mosquito no so dware moja ni mu a the incubation period no so ewo brebo ni mu saa so na wo a wo no mensan for so many times anytime I be no mensa bia no eja bibi te say toxins and say poisons ewo obrebo no mu nkakra but nyame ebo brebo no as a defense system a ewo some form of immune cell bia
eno ankasa se bia wonya hepatitis B a enka wo hie duro ese se brebo nankasa fight clear sa virus no every wo nipadua no so what we call homeostasis the ability of the body to self heal enti sano nyankopon ehye brebo no enti say why addicted to caffeine why addicted to ensa ana say wako baby na yese wo brebo mu yare anampo wunya brebo yare but mame abranta papa wa papa odi ani say de bia udidi wonom nsuo okoba drinks ahodo energy drinks ahodo time wa udidi ninya no brebo no na process sa niema ni nyina ewo ye nipadua ni mu obi bia so a wo benom say wonom ensa ewura it enters into your bloodstream ewura wo moja ni mu na brebo no detoxify ana say breaki alcohol no into niebeka say acetic acidosis na acetic acid no eno no eboa ema etumi eboa ma brebo no etumi etoto eniama bi yie eno aso de niebeka say etumi damage wo immune cell na eboa yie ema brebo no etumi ekenya ne ho ana se biribibone eto brebo na etumi esano yare no etumi eku etia no eno empty na C4C liver specialist ayarasabia no as per our over 10 years research yetumi abomoden ape homeopathic medicine we product yebeka se C4C liver tonic na liver tonic ni dwumedie ni se support brebo no eboa brebo no ema eniema etuto yie ewo wo nipadua ni mu eboa brebo no ema ni dwumedie ahodo se ebeko etia infection se ebetumi enya ahonden na fight any form of any form of infection be ebewura wo nipadua ni mu anase any form of yebeka say foreign material bia ebewura wo nipadua ni mu attack wo system no uhia bibia ebeko akoka brebo no na uba Ghana dwemme mu hayi dia na the only remedy homeopathic medicine a market esan 100% natural no krasem ni we nye edura ye ewo oman Ghana ha India ene oman Germany na ye keka various ingredients ebomu this particular liver tonic syrup ade a obi biara ehia whether say wo yare o wo nyare o onya wo akola from age 12 say wo encourage na wo de liver tonic ema no nhihia C4C ayasabia ya ne say otumu say obi bia ne saka liver tonic no so ye sign assign one consultant ema throughout the process into over liver tonic no so na ye obi a oboa ebia o fire no unhu ne sen ebia nyama bi wo hu sam nsentre ni bi and all that so throughout your journey sabusumi ntie o se afebako na wo fa we walk it through with you in liane ese se wudi nie ni se wudi eno nti na C4C liver tonic syrup no ye de aba say first 100 callers and there anape mobe freno ye be ma 50% discount on the liver tonic instead of say bia ube to ya 600 Ghana CD e de import ya na say why be say ye so amount 300 Ghana CD for first 100 callers a mobe fre afa so be senya free delivery baby bia be free fi bia na ye be deliver amount free I was 050 00 40 331 05000 40 331 and now say 050 00 40 328 say wo share our man Europe so a your Amsterdam your brownie your friend Holindred offer 05000 40 331 now per say send amount any part of Europe or outside Europe
C4C liver specialist hospital ye beje so condition wo bia na ye say moja enam umunku ade na chere say your liver your life brebo no na ebo ho ban eni se udi edi agro. Yeah, the dog say papa nti we no apart from Adenta maybe more office no one umbenya bi Adenta SDA junction ubenya bi wo ho and they say throughout the week ni ame Adenta me ye adwuma okota krade Fijai May Sport ubenya bi wo ho Cape Coast Addison Garden Square ubenya bi wo ho okọ eye Agona Odoben so ubenya bi wo ho Saso na Kumase Bantama Western Pharmacy ewo Bantima ubenya bi ewo ho Ashanti region Saso na ye hospital kese ewo Ejusu Kwamu Fitemu Junction Kumase eho so ubenya bi ewo ho all over offer your number na any other pharmacy top up pharmacy say wo my Ghana hey na ben bia ye wo yendro ni bi wo ho no say offer ye beba free delivery ni de mesraw enko pharmacy bi enka say what say even 50% discount na enko pharmacy bi enka say what 50% discount offer number na ya ye be deliver ama e was 05000 40331 05000 40331 and I say 328. Yeah, Dr. Michael Kojocha Martin ase Mr. Trimike now so kopedru but so apart from we no mo ye other aside liver no say liver no na ya ye nhwehwemu Adom wesuko but once a liver specialist hospital no your other general cases are you handle any case would be baby and over the years C4C Ayarasabia is known for chronic and acute specialists in the but say bia any chronic way bia no but ni na mu no brebo no na yenya ntoboase ehwehwem because you say if you say o yare na say yam wow na o yare ne ntumi enwie pɛ ya na che say ya nyehwe nti wo yare na say ya nhwe wo brebo na you realize obi also dendro so fendro kama wa fendro akodo ni ade na abaso still ne ho ento no ni na ne nhwem no kire say edro bi a obefa bi ansa na ebeje no na brebo no na ede aboa. Okay docs how me number ni bi mo da your number ni is 050 00 40331 050 0040 and I say 328. C4C homeopathic clinic liver specialist hospital and I say one more and Kano na Mamenkai was a Design and Technology Institute 2025 admission no koso Mr. Faubana bra unia bema bi o baby who say o ya dear ye beka zo bi o ye fiche laptop no fix AC no o ye like o she dan ko hu school but onimu ade kakra bi o ye etimi ye kakra Fanebra Design and Technology Institute na ye man nimdie no pai mo duo na ofa enhwe ne ho ne da che Mr. Fred 0541 693534 0541 693534